Čauko ľudia, dneska ukážem, čo som si kúpila. Vítajte u môjho ďalšieho videjka. Takto, u môjho ďalšieho videjka. Tak ako prvé tu mám asi tento obal na mobil. Je tam aj niečo. Čo tam je? Idem všetko teraz na bok. Pardon. Spravedlňujem. Ja mám blbú kameru. Tak aby ste to videli. MP4. Je to takéto MP4. Maxi plus Fík. Ja vám to potom ešte ukážem, keby ste to nevideli. Tento odznak. Dáš si follow. A čo to ešte je? Čo? Drôtik. Čo iné? A to nevadí, no. Teda. Tak. Mám pekný obal. Sa mi ľubí, je cute. Tuto MP4. Maxi pesvík. Tuto zapíšem. Tu položím. To vám takto ukážem. Asi nevidíte, aká je gigová. Je prostě 4 giga. No a to nevadí. A je to značku má Gogen, ale ináč Maxi pesvík. Toto MP4 je fialová, ale ako tak nějak. Potom tento odznak. Dáš si favolu. Já jsem to je preč. Nie je preč, ale to je preč. Jsem myslel, že to je toto. Tak od koho, koho jsem to dostávala, tak asi no. No vlastně od sesterky. Takže fofola, já si to nalepím tak. OK. Sekundičku. Malou sekundičku. Dobrý, tam to teda na bok. Potom tu mám tu takovou peňaženku. Je pekná. Fialová. Mám rada růžovou, ale jsem tam i fialovou, popítám. Wow, to pěkné. Takéto obrázky mi tu dala babka. Jo. No, niečo som si kúpila, hej, a niečo som dostala, takže sorry, že som to tak povedala. A panenku Máriu, jo, toto je moja kresla. Zaostri sa. No neba, toto je moja kresla. Tiež sa volá Olena. Má tu takýto priestor. Takéto. Тут samozrejme má toto. Má tuto kapsičku, no, nejde sa otvoriť, ale nevadí. A je proste cute. Ja ho zavriem. Jo, a je na magnetku. Pardon, ja mám tablet a to je hrozne ťažké, takže veľmi ťažký je. Už ma bolí z neho ruka. Ako ďalšie vezmem asi toto Kinder vajíčko. Mala som Kinder vajíčko, to zlaté, ale vykoukala som to, už tam je. Viete, že to je fajn. Jej, čo to je? Wow. To krásne. Ten zobík je nádherný, tuto. On. Alebo ten tučňák. Alebo táto stušienka je úplne ňuňu. Tieto lietajúci sa mi moc nelúbia. Tak ja mám asi tohto trolka. Tohto.
A jo, mám ho. Je to trolík a slouží na no takéto. Protože se skládá, ale na čo slouží? To je na poštu. Je to mám ještě zakuknem, tak jako to má jíst. Aha. Takže asi nějak takto. Mám to, hurá! Hotovo. Máme to tam. A teraz ještě toto. Jej, hotovo. Ľudia, pozrite. Ja to môžem mať ako prsteň. To je cute. To je cute, to je cute. To je nádherné. Fajn, to dáme na bok. Potom tu mám tento fakt cute náramok. On je taký modro-bielý. Sa mi fakt ľúbi. Tento som chcela vždy. Ja si ho hneď dám. Počkajte, minútku. Jedno. OK. Tak, toto som dostala. No nie, kúpila som to. Toto kúpite už vždycky všade. Je to z CVCčka, z našeho kultúrneho domu. Ale to bola nejaká taká slavnosť. To som kúpila. Je to na kľúče. To je ten sorry. Nápis z CVCčka, CVČ, rezávka. Fajn. Potom to buľu, s ktorým seznamí. To tak asi neotvorím. O ježiš. Nic som nestala. Proste čo všetko vyšlo z tej buľe. Táto fakt cute stužka je fakt pekná, rúžová, možno ho použijem v LPS. No, vlastne to gulu mám, aj to nejak použijem. Je, toto krásna mašlička. Asi urobím čelinku, alebo nahrtelník. Ale asi ho ešte prelakujem, pretože to mám asi určite od sesterky. A toto fakt bomba balóny. Ja jeden z nich nafúkam a vám ich ukážem. Musíte počkať. Na chvíľočku. No ten je cute. Ľudia, pozrite sa na to. Sorry, asi nemáte ako. Ten je fakt cute. Ale jak je takto hnusný, a keď sa nafúka, je fakt cute. Toto bolo dobré. Chápete to? Dobre, tak týchto balóny. Spočítam. 1, 2, 3, 4. 4 balóny. Nie, 5. Našla som ešte jeden. Fajn, a teraz ideme na toto. Jo, a dostala som tieto fajné mekučké papačky. Oni majú znútra takúto kožušinku. Takže tak. No. Fajn. Tak počkajte, ja mám takto. Videli? Počkajte. Takže tu dávam. Ja tam budem. No. Pardon. OK, čo tu máme prvé? Toto? Fajn, tokena mám. Sorry. Ospravedlňujem sa za toto všetko. A ja sa fakt vážne ospravedlňujem, ja toto nechcem, len ja mám ťažký tablet, takže asi tak nejak. Sorry. Fajn.
No, takže tohto Kena mám. Tohto Kena. Ty okuliare uvidíte aj v LPS. Této hodinky jste mohli vidět, ale já už jich nemám. A tyto všetky barviny, to jsou dole, to je má baba a babka. A jo, tuto a tohoto Kena nemala. Nenašla ho. A prostě tyto, tak jsem si nechala obrazok. Bo to je z jej. Fajn. Potom máme tu čo v této hrabrde už máme. No tak to už nejdem rozbalovat. Já to ukážem. Tak. Mám tu fakt cute meniavé pero. Ono má takovou meniavou tubičku, kde se všechno mení. Toto je balzám, voňavé pero, růžové pero, gelovka, pero a tramentové samozřejmě, pastelka čierna a to je ruská. Jo, a to šitý. Jo, a farebné papíry a nějaké písané. Tak toto je úplně všetko. Totálně všetko, co jsem dostala a co jsem koupila. Takže ahoj!